Model Code of Conduct Rules li anita a Sawrkara Hnaruak advertisement achuak le ta chur mai na zong mek te ta na traw atret le do ne Kamliana kania tuntuma chuan Mizoram chung le pon Hnaruak hrang kan thlir ho le do ni ama saberin Mizoram DPNAR wai Hnaruak en ho masaila stenographer grade 3 post som arwaka post pakhat hi PWD partially deaf tan reserve ani contract basis ani dona lo hi pay level 6 sing thum sanga zali tanga sing sari sangriat le zariat in kar an hlo dona ni deal theite graduate tan deal thei ani dona diploma certificate in English stenography nei angai bokani computer proficiency a hian DCAMO CCAMO triple C aing ber pakhat khanei angai ani Mizo language proficiency dan thar heta hian siam ani towa Class 10 China Mizo subject la tan qualifying test omdon lova Class 10 na Mizo subject la lo tan chuan qualifying test 50 marks omdon ani syllabus tiang hi ni a essay writing 10 marks letter writing 10 marks comprehension marks som poetry marks som grammar mark nga Mizo tu fing le trong upa mark nga ani dona full mark hi mark som nga ani anga qualifying mark pass mark hi mark som ni mu angai dona ni deal tu chukum som pariat tanga som thum pasai inkar anni turani a STSC tribal tan kum som li le pahni thleng ngai na thiam na om don ani deal dan tur MPSC online portal website train form hi fill up turani a website link chu hemi video description a hian kada ani form fill up dan video po kada tela form fill up thiam lo le free chen du nei te chuan video description a ka WhatsApp number da hian milo contact don ya last day chu July ni khat ani don ani exam syllabus exam patran le exam hun le mun tu te chu MPSC website lama kan lo download don nia exam inbuatsaihna tu study materials du te tan chuan ka website www.kamliana.in kan lo tlo anga kata khan exam hrang inbuatsaihna kada thina ni kan lo tlo don nia panina chuanin Rural Development Department waya Hnaruak te Group D PE post nga arwaka post pakhat hi PWD blindness and low vision tan reserve ani lo hi pay level 1 sing kha sangria ta tanga sing thum sangria zerokin kar ania amai ro chu PE provisional employee hei hi alakhet lawani awangin a nge ma chuan sing kha sang kha jakwale som kwa thlatin an lo dona kumsari kumriat nu vel an service nu a chuan nge na chance kha om dona ni posting na mun hi district hrang RD office ate ani dona ni deal theite Class 8 pass chin tan khan dil thei ani dona Mizo Trong Middle School standard thiam angaya tin employment exchange in register emo employment card emo khan ei ngai ni employment card online atanga siam dan video hi aimi video description a hian a link ka da a la nei velo la ti velo te tan chuan kan lo enanga kan lo apply don nia deal tu chukum som pare atanga somli le pahni in kar anni turani a deal dan tura hian deal na form hi department website rd.mizoram.gov.in download thai ania deal na form le thelu na mun tur chu Deputy Director Admin Directorate of Rural Development Aizola ani donani last day chu July ni som aniang Group D nalaka hian written exam omlova personal interview malak turani interview hun le mun chu department website lama khan kan lo ngai event donia kan share tu chu Group D kan han soita ka chuan DHME Directorate of Health and Medicine Education Health Department waya Group D PE post li arwak boka form submitun last day chu June ni som le pali ani video masalama khanin kan lo tar lang to chu wang chuan chipchia zokin kan hredu ni chuan video masalam kha kan lo en let to mai don nia pathumna chuanin banking lama tuite tan Regional Rural Bank RRB Hnaruak en ho leila Mizoram chuan Mizoram Rural Bank MRB kan nei ani post wakte en hawila RRB Clerk Office Assistant post sanga zanga somriat le panga arwaka Officer Scale 1 sangthum zali somkwale pakwa Officer Scale 2 Agriculture Officer post somsari Officer Scale 2 Law post somthum Officer Scale 2 CA post somruk Officer Scale 2 IT post somkwale pali Officer Scale 2 General Banking hian zali le somkwale paruk Officer Scale 2 Marketing Officer somle pakhat Officer Scale 2 Treasury Manager ayan somnile pakhat Officer Scale 3 post za somnile pakwa arwaka
post ruak song song za thi sang kwa zakwa le somkwa le panga ani chu all India ani a Mizoram chungbi ka MRB a khan post somnga le pathum arwaka officer scale 1 post som panga officer scale 2 IT a khan post pahni officer scale 2 CA post pahni officer scale 2 law post pakhat officer scale 2 treasury manager post pakhat le officer scale 3 a khan post pahni arwaka post somnga le pathum arwaka ni thiam na ngai te office assistant clerk kan tia khan khami dil tur khanin any graduate to photan khan dil thaya local language proficiency Mizoram a chuan mizo tong kha thiam ngai bokani tin computer thiam du tu samani bokani officer scale 1 a khan graduate to photan khan dil thai ani dona amai ro chu preference kha umtani preference a chuanin subject b ka agriculture horticulture forestry animal husbandry vet science agriculture engineering pisciculture agriculture marketing and cooperation information technology management law economics or accountancy khang preference subject te kha lak angai don ni khatiang la kherlo te dan po khan apply thei chu ani local language proficiency a hian Mizoram a chuan mizo thiam angaya computer thiam du tu samani pokani officer scale 2 le scale 3 qualification ngai te po advertisement a khan chiang takin tarlan ani a kan lo bi chiang to mai don nia advertisement download link chu hemi video description a hian kada a kan lo check out don nia selection process prelims le mains exam om dona objective type multiple choice question kan tiang chi kha hani dona ni ahna po sa zirin syllabus si adang lam sheta clerk office assistant prelims a khan reasoning a 40 question 40 marks numerical ability 40 question 40 marks the chuan 80 question 80 marks minute somli le panga chan hun kan nei dona ni clerk office assistant mains exam a khan reasoning 40 question 50 marks computer knowledge 40 question 20 marks general awareness 40 question 40 marks English language 40 question 40 marks numerical ability 40 question 50 marks te ani dona total 200 question 200 marks ani dona ni chutiang selin officer scale 1 le officer scale 2 scale 3 syllabus te po khom hrang thowa advertisement a kan soita kan khanin chiang zokin kan lo endonia exam center hi Mizoram a aizola center kan nei dona apply dan tur chu office assistant clerk officer scale 1 scale 2 scale 3 online form fill up link chu hemi video description a hian apply link kada a kan lo en chiang don nia online form fill up thiam lo te tan tutorial video description a tho hianin kada a tin apply thiam lo le thiam lo te tan WhatsApp number kada khan milo bedon nia last day chu June somni le pasari sakni le somni pali thleng ani don ani prelims exam hi August a be sai ani a main exam hi September emo October vela be sai ani bokani exam inbuatsaihna tu study materials tu tan ka website www.kamliana.in kan lo tlawanga exam hrang inbuatsaihna khata khan kada thinani ole tun tumatan chuan kan du tok photanga video le peka chuan sipai tranglai sipai pension to tu le fa chungkwa te dil thei army Hnaruak kanon ta langanga police Hnaruak BSF le Mizoram chunga Hnaruak hrang dil thei tanen kanim hule theu don nia